Tenamba, enoti Isano na Ibere, enoti Isano. Isano no isato Isano nemo. Isano marakavere, Isano nemo marakavere. Sunlight Academy, Day and Boarding Primary School. Yakini die bienko bijisemi. Ndizi TV. Ubwansu, Gusii. Mono mwanchu muligereria bwegeta seni kia Ndizi TV chitariki ni 10 ya mumutinyu kianda mwaka na yuwechiri Ibere na 22 karoreri tukulia Jumapili ndeno kwegena buna ndigendrete gukoira buya karona ende tumiranire asemesa ya mangana maya ngomanye asenchera yobwenge na raria ya korekire asense ya ito ya Kenya nyora bono ritukulia rero Omuraibu ensomo chore Dr. William Ruto noarase county ya Meru abo sensemo ya Maua Stadium asemisa yo wakangambia mono amona masabo agendrete gukoreka ekerabono mokonyo ye Rigathi Gachagua na babwatani korwa sabo mabwa Kenya kwanza bale ase ensemeyo asa masabo yeli tuko lya rero na manga agendrete gukoreka mwanchu muligeria na bokugendera gutubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na inde na bogo tweet @Ndizi TV News kwirinande asegekeke kerebosyo agera nkumanye ayomona yanda mange asenchira yowenge Njeni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita na kwaliganire toba monaye wika omwelio ekero toko ya chaka korwase county ya Kisii ase bunge ya Nyaribari chache asensemo ya Kiogoro abwasaba nsemo yabalimi bechae banyaliko baba wesoke na kubulia serikali guchegosoa ejwere eyo Muraibu ensomo chore Dr. William Ruto kubayereria na kubakeria magori yoboyo asibayigo batebire serikali yechikwene kya buna balimi bonsi bekemeriye chae asense ya Kenya yonsi banyore bonasi erengaine ase omwakoyo nigo bayakuwa naye igachinga kibarase tundubali ya Kiogoro chinga kibagendrete konyora obwoyo abwase batebire bagucha koroserie kemeri kigie chae na konyora amatunda ase amatuko alibosio mulikyo ito Josephat Hamisi na arasense meyo agendrete gutwariganiryo roboti rwa senchira yobwikiranu egeroche kuranyora asa mangana ito amaya ye Chinsa chikobwatia Otigana nayo bono mwanchu muligereria aba Kenya chiribu 50 nomo nigo baguche gwikirana asegeti ya Kasarani imemo chyo Nairobi ritukolia Jumanne unenchera ya moyo gocha kwenekia ogotianigwa ku Muraibu ensomo chore Dr. William Ruto merobere nigo yabe kirwe nonya no gocha gokeania ogoichorera na gwechigari asomo chyo Nairobi eliokorwa gosekororobya obokoreri amo no moroberio orakoreke litukelio Joni gaena gatigweli tukuri igoro amono murikyo botambe ase wizara yoborendi waime oyobo igoro yomo ase committee elie korobelia na kwaregania igoro yogotianiwa kwayo Muraibu ensomo chore Dr. William Ruto oyo manyekanete buna Dr. Karanja Kibicho. We are expecting on Tuesday that we shall host here 60,000 Kenyans
and 2,500 or thereabout at the dais of the VIPs and the VVIPs. VIPs have been gracious enough to agree that early morning we do common pooling, and therefore we shall be announcing designated areas where these VIPs will be picked so that we use pooling services to make the traffic a little lighter. Nyira wano mwanchu murigereria emirobirio yonsi yokumatiani omuraibu ensomo chore Dr. William Ruto yaikiranire korengana ne komiti erietenenerete amaregani ayo abwase batebire abaraibe ense emeronge bere korwase Chinsa ao nigo baguche gwikirana asomo yegoyo lituko lya Jumaine ekero mwensi mwareganiwe timanya tingo mwanchu murigereria nakyo koigwa ekero mwasiriranire no mwana omino asegeka kimyake menge korende ase Veronica Nyambura na mwisoko mwaboko kwa Felistas Mudhoni oyo banyartwa bagusiriranira asegeka kimyake 50 nomo mbaumeranete abulitukuri igoro ime county ya Nakuru abwase amaliga yomogoko amaliga yomogoko anyartwa bagakworokerwa gusega koenekigwa abwase banyartwa bagokwana na gusanganga na kibasiriranetye nesabari ya Nyambura komoriya Mudhoni ase myake menge nigo yaigetomwe elio chinga kibaumeranete lituko ligoro mbasangeta mange igoro yomoganobo ande na kibanyartkoba bakumirana 1962 hapa Nakuru. Wakati huo nilikuwa nakuja kuolewa na yeye naye alikuwa natoka kwa anti yangu Rudiani. Sasa alikuwa nataka kurudi risafu kwa baba. Sasa tukakutana hapo, mimi namwambia mimi nakuja kuolewa na yeye anarudi risafu. Sasa kwenda risafu mimi bado kumfuata tena. Akaenda kwetu. Sasa akaenda tena akaolewa kutoka Tanzania. Nilikuwa nakaa Tanzania kule kunaitwa Mbeya. Sasa kurudi huko Kenya nikatafuta kulima, nikapata pesa, nikaona nauli ya kwenda Kikuyuni. Nikaona baba na mama kimoja tukimtafuta, lakini nilikuwa namtafuta Felistas Mudhoni. Sikukuwa najua bwana yake anaitwa nani. Sasa siku moja akanitumia barua na posta. Sasa hiyo barua nikapokea, hata wa vijana yake wakirudi wajue tutakaa na huyu sijui mwezi moja sijui. Mpaka nimuone hiyo maso, tuangaliane hivi, tukule pamoja, tulale pamoja, tuongee pamoja. Mpaka nisikie mimi na Simba. Hata mimi nisibe kabisa. Ndio. Gati ya banasiasa korwase county ya Bungoma nigo bachakire wesokia na korokia iganga yabo yo guchakurigia na kurwanirira ekirogo kyobo senator eyemagega ya Moses Masika Wetangula oyo nyarako baga koirali bagali obo speaker ase bunge nene mense ya Kenya kwerusia na kwerusia ase kirogo kyobo senator ekiaboretie na kubua asobo cholibwaera asomwa koyoiga abaraya bukorwa sensemeyo gati yabo bali besokirie ngamona Wafula Wakoli oyote bire buna nari ne kirengeki yago cha sabamenyi be county ya Bungoma abwasate bire agucha kwenekia buna okorire mirimo yaye buna mo senator na kubwaterana no mo governor bwe county eyo ele kwenekia buna magenderero na monchirolio na chekororekana asigika kimya 5 irebusio kwa na kinyang'anyiro cha kumchagua senator mpya wa county ya Bungoma. Na nyinyi mnajua kazi ya senator ni oversight, representation and legislation. Kuhakikisha kwamba you give Caesar what belongs to Caesar and you give God what belongs to God. Tarehe hiyo ikitangazwa, mimi wenu mtoto wenu kutoka area ya Muskoma, mwalimu kitajriba, nitakuwa hapo kwa uwanja huo kuonana na watu mondo humondo kuhakikisha kwamba heshima na hadhi ya watu wa Bungoma na chama cha Ford Kenya chini ya muungano wa Kenya Kwanza ambao naamini kwa bottom up tutaweza kukomboa kiti hicho siku ya kiyama ambayo IEBC
itatangaza. Tuko pamoja? Ndio kwa sababu wanasema the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanisa langu la Anglikana nitaanza safari na nyinyi, mniweke wakfu. Wale wa macho mabaya wakinitazama wapate kizunguzungu na sisi tusonge mbele. Oyo kabeire omokonyo Raila Odinga asobacholi bwa etabu mwakoyo Mosubati Martha Karua niko bona atebire agocha goikia ekina ase kigambero kia East Africa eligocha kororanga na kigambero kia Kenya gose kigambere kenene gia Supreme Court kianyara ko bake kuna chana gotuguterare kina kia Azimio la Umoja ekyo kiare gopinga gose kiare kwamereria obacholi nobobwi bwa ye Dr. William Ruto asobacholi bu mwakoyo kolengana na Martha Karua nigaganetye kumanya buna ekigambero ekenene gia Supreme morobiryo kigia tumegete na gutuguterare ekinekyo. Hivyo siwezi nikaamini tulishindwa, lakini sababu koti imetoa amri Kenya iendelee kulingana na vile koti iliona. Hiyo ndio rule of law na democracy. Lakini kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Hakuna mahali ingine tunaweza kwenda kubishana kiti ya urais, lakini tunaweza peleka mahali pengine. Ndivyo tuelewe kama kweli koti yetu ilitupatia haki. Sasa sio mambo ya uchaguzi, mambo ya haki vile nilienda wakati ule mwingine. Na kwa vile koti ikasema ati tuko na hewa moto, hot air balloon inaweza nipeleka East Africa. So I am actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African court just to discuss that judgment. Mosubati Martha nigaya kwaneta yueli tukuligoro ase county ya Kirinyaga. Oyo kabeiro mospika we bunge nene Justin Muturi nikobona ganirie ababunge abaya ase bunge 13 abagoche gochaka ebikaro byabo ewiki egocha usechi wiki bere korubono asabaganirie korosia machiko aliara chiko bakonya eligoikirania emerobelio ase bunge enene kolengana na Muturi nigaganirie ababunge abo koroseli chiko likobagania abawaziri goikase ebunge elikoiraneria amachivu gose koiraneria amabolio eyemase yemokorwase ababunge asengencha ababunge nigo bakwenda ase bunge nene gochokorwanirira abananchi bali babakirete ekura nigatebire gokora boigo nechigukinio bokoreri asaba waziri ase chinsemo ao. It is important for cabinet secretaries to appear on the floor of the House in plenary to answer questions from members, because members are the people's representatives. When a chairman of a committee is the one to respond to a question, now, and the chairman does not sit in the cabinet, he does not sit in the executive. So he is merely a passage. He's just reading something that he has no idea about where it was generated from. You just hope that what is written there is the truth. But it becomes a challenge, and we saw that challenge immediately when we came into office in the 11th Parliament, and we said this is not workable, it's not good. Kenya is a developing country. We cannot just move away from the system we were used to, where even government policy would be best explained and interrogated by the people's representatives on the floor of the House. Mwanchu murigereria na rayo asebono kulinde na inde chikoroga Chinsa 10 chimaragoba ya bono ninchikoira na SMS ya mangana maya egeren komanyia senjera yo bwenge na inde na raria yagendete gokoreka asorogongoro itirwa Gusii na Kenya yonsi chinga kia ba Kenya bagendete kuyarigania gocha koenekia ogotiani wakwaye omorai wenso mochole Dr. William Ruto litukolia Jumaine imeya Kasarani ase umochio Nairobi asbali mogendete gotobwate gwetera senjera ye mitandao ngwakangambia mono kigima Lydia Nyaboke akobwate kora chinsemo cha diaspora na
nabo igo George Bosire okobwatia korase Chinsa mocha Nairobi ngwa kangambia mono na bali mwensi mogendete gutubwatia gendera ko baime Ndizi TV na Rwansu bwomugusi oyane kiabu na chibicha na mariogi awikira senchera yobotoereru nigakorokwa omusae Jeimo na inchena koletera asenchera yobwenge nigonkorokwa Sara Nyarangio ntita twaroboligereria borobia